nkwifurije gutangira weekend yawe neza cyane kuri wa gatanu akaba mu gihugu cy'Ubutaliyani aho duherereye rero La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira ati muri Juve Gonzalo Higuain yamaze kujya hanze mu gihe Suarez bitegura ko yaza. Akaba rero Gonzalo Higuain yamaze kumvikana n'ikipe ya Juventus rero batandukana mu buryo bwo bwumvikane. Akaba rero uyu mugabo bivuga ko agiye guhita sinyira ikipe ya Inter Miami muri MLS, mu gihe kandi Pistolero Luis Suarez akaba agomba kuva mu ikipe ya FC Barcelona, ariko ikibazo kiracyari kimwe. Akaba rero agomba kubanza kubona icyo bita passeport communautaire hara mu gihugu cy'Ubutaliyani, hanyuma akaba rero agomba gukora ama examen yayo. Nicyo gitegerejwe gusa nta kindi. La Gazzetta dello Sport ikaba itubwira yuko perezida w'ikipe ya Napoli Aurelio De Laurentiis rero afite coronavirus COVID-19. Uyu mugabo rero akaba yaranduriye ahitwa Capri, amaze kwandura rero bakaba baramukubise muri ambulance bahita bamujyana i Roma. Akaba rero dutegereje kureba uburyo agomba guhita akora rehabilitation agakira vuba akagaruka mu kazi. Mu by'ukuri uyu mugabo arakenewe cyane ku matransfer. La Gazzetta dello Sport kandi ikaba itubwira ku matransfer y'ikipe Inter Domina, ikaba itubwira ko Godin bagiye kumutakaza ajya mu ikipe ya Cagliari, mu gihe kandi bagomba guhita musimbuza kumbura umunyarubania w'ikimi ikipe ya Real Verona. Anako kandi ikipe Inter Domire kiri gushaka Arturo Vidal ugomba kubanza kurangiza n'ikipe ya FC Barcelona. Anako kandi Marcelo Brozovic umunya-Croatia w'ikimi ikipe ya Inter Domire ashobora kwerekeza mu ikipe y'abavandimwe ya Monaco kuko ngahakunda kubi cyane, mu gihe Matteo Darmian wakinaga ikipe ya Manchester United ubu ngubu akaba yibereye mu Butaliyani rero maracyashikwa cyane ikipe ya Inter Domire. La Gazzetta dello Sport kandi ikaba idufitiye kuri iyi page rero ikipe ya AC Milan na Gigi Donnarumma. Uyu muzamu wabo rero afite contract kugera 2021, ariko ikintu kigoye cyabagoye cyane ku buryo situation ikomeye cyane. Akaba rero uyu musore muri classe ya 99 akaba umwagent we Nino Raiola ari gusaba ikipe ya Milan ko yabaha miliyoni 10 z'amayero ku mwaka salary net. Sha Milan sinzi ko yabona. Ikinyamakuru Tutto Sport kikaba cyanshimishije kuri wa gatanu kimbwira ngo Juve bombe miratera dusegonda twanyuma. Yatangiye kugaragaza alarme, yatangiye gutanga ibimenyetso ko igiye guturika. Akaba rero ari bombe bita Luis Suarez. Akaba rero agiye kumanuka mu ikipe ya Juventus. Uyu mwataka ariko agomba kurangiza icyitwa operation yo kugira ngo abone passport. Hanyuma akora ko bizatindamo gakeya ngo sezo ishobora gutangira Abataliyani. Iyi kipe ya Juventus itanafite na Dybala, hanyuma Pirlo akazakoresha duo ya Cristiano Ronaldo ndetse na Kulusevski. Tutto Sport kandi yatubwira yuko Barcelona igiye kongera kugerageza kuri Lautaro Martinez, ariko ikibazo cy'urukuta gikomeye cyane n'ikipe ya Inter Domina. Inter rero ngo ikaba itifuza kurekura uyu mugabo, iri kugorana cyane ku bintu bijyanye n'amafaranga, ariko abagent ubu ngubu ba Lautaro bakaba bari mu gihugu cya Espagne kuganira n'ikipe ya FC Barcelona. Affaire à suivre. Twekeje mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport yatubwira ati Pjanic yahageze. Uyu munyabosina rero akarageze mu ikipe ya Barcelona ku munsi w'ejo, ndetse no mu mujyi wa Barcelona uyu munsi aritegura kuza gupasa PCR test za coronavirus COVID-19. Hanyuma kandi akaza no gutangira imyitozo uyu munsi ku nshuro ya mbere kuri Ciutat Esportiva. Hanyuma ijambo rya mbere yavuze akigera i Barcelona yavuze ati ndambe mu by'ukuri mfite ibishyushyu byinshi cyane muri ngewe n'amarangamutima yo gutangira gukina na bagenzi banjye no guhura nabo. Hanyuma kandi nkabanje hano muri Barca kutwara ibikombe byinshi cyane. Bonne chance Miralem Pjanic. Ikinyamakuru Sport kandi cyatubwira yuko Ronaldo Koeman agiye guhindura system ya Barcelona ikazajya ikina 4-2-3-1. Mundo Deportivo ikabitubwira ati yahageze ni Miralem Pjanic rero wamaze kugera mu ikipe ya FC Barcelona. Hanyuma naramuka atsinze test arahita ajya kubona na bagenzi be ndetse na Ronaldo Koeman. Hanyuma kandi akaba za presentwa itangazamakuru mu cyumweru gitaha. Hanyuma kandi ibingibi Barcelona ikaba kubikora rero mu rwego kugira ngo igabanye imishahara mu by'ukuri. Hanyuma hari n'abandi bakinnyi igomba kuzana mu by'ukuri deste zabo ziri mu ikipe ya FC Barcelona. Reka nyamakuru ndabikunda cyane. Ariko kandi ikinyamakuru kizubwira ati rero hari n'abasohoka Luis Suarez ndetse na Vidal bashobora kuba bagiye gusohoka mu ikipe ya FC Barcelona. Twekeje Madrid, ikinyamakuru AC cyatubwira ati genda ubazane. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ko Madrid umwaka utaha muri Mercato ifite gahunda yo kuzana Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe ndetse na Dayot Upamecano. Hanyuma krize ikaba yaratumye Madrid ngo itajya ku isoko ryo kubazana muri iyi sezo, ariko strategy ngo zabo zo kugura abakinnyi ngo bazazijya mu mwaka utaha. Ikinyamakuru Marca kikaba kitubwira ati Paris Saint-Germain nayo mirasunika yerekeza kuri Eduardo Camavinga, ariko iki kinyamakuru kikaduha security kitubwira yuko Real Madrid yarangije ibintu kera cyane na Eduardo Camavinga, ikaba rero igomba kumusinyisha mu 2021. Ngo Paris Saint-Germain yifuzaga services ziyitana ngo iri gukurikirwa n'abafaransa bose, ariko Madrid yamaze kurangiza gahunda.
inyamakuru birirya ryo muri Madrid sha. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, The Sun yagarutse ku magambo ya Frank Lampard yabwiye abanyamakuru yuko atari mu ikipe ya Chelsea kurwana Big Four, ari mu ikipe ya Chelsea gushaka ibikombe. Mu gihe ikinyamakuru The Sun kigaruka kuri Mourinho, akaba rero yamaze kubwirwa na Daniel Levy yuko bashaka ibikombe mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Mourinho rero pressure. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyagarutse kandi kuri Mason Greenwood nyuma rero y'amahano yakoreye muri Iceland. Akaba uyu musore Manchester United yamukubise ibihano rero byo gutangira gukora ku giti cye wenyine, bamubwiye ati gukora wenyine byawe turacyabyigaho. Ikinyamakuru The Mirror kikaba cyagarutse kuri Chief Executive w'ikipe ya Aston Villa yitwa Christian Paslow. Akaba amaze gutangaza yuko amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza azajya homba miliyoni 100 buri kwezi nimba koko ibyo Boris Johnson yavuze bizashyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa 10. Akavuga ati ibaze yuko twega kuri Villa Park twakira abafana 42,000, none government iri kutubwira ngo tuzatwakira 4,000. Ni ukuvuga ngo rero ntacyo bimaze, tuzahomba amafaranga atabaho sha. Ibintu biri komplike cyane, amakipe maratabaza rwose, azahomba amafaranga menshi. Demira kandi ikaba yagarutse ku mutoza w'ikipe ya Leeds Marcelo Bielsa rero ku mwaka akazajya afata miliyoni 6, ndetse yamaze gukonfirma yuko sezitaha azaba ari mu ikipe ya Leeds, ndetse anavuga ati Leeds ni mu rugo. Demel ikaba ibwira abafana b'ikipe ya Arsenal ati mushyire umutima hamwe, mu by'ukuri Aubameyang azaguma mu ikipe ya Arsenal, gisigaje gusa no kumwofficializa. Mu gihe kandi ikinyamakuru kinakomeza kitwereka yuko rero yamaze kwemeranya n'ikipe ya Arsenal imyaka 3, akazajya ahembwa 250 by'amapaundi ku cyumweru. Demel ikanatubwira ko Adama Traore agiye gukina nk'umu wing back kuri match ya Sheffield ifungura shampiyona ku ikipe ya Wolves, akazaba rero akina nk'umu wing back, azasimbura Mado Hati wamaze kwekeza mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ubwo tunirire ture kwa mbere urya zigaragaza. Twekeje muri Demel ikaba ituzaniye amatransfer yayo, iratubwira yuko ikipe ya Chelsea yamaze kwanga offre kuva mu ikipe Inter Dombira ishaka Ngolo Kante yashyiragamo Christian Eriksen ndetse na Marcelo Brozovic. Ibingibi Chelsea ntiyashakaga no kubyumva. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira ko Michy Batshuayi tayari amaze kurangizanya n'ikipe ya Crystal Palace, bamaze kumwofficializa n'ubundi yamaze kugerayo. West Ham ikaba iri kuganira na Jack Wilshere, umugabo w'imyaka 28 rero ikipe ya West Ham yashaka gutandukana nawe mu buryo bw'ubwumvikane, akaba yarasigaje amezi 9 kuri kontra ye. Anako kandi ikinyamakuru kinatubwira yuko West Ham yatanze bid ya miliyoni 28 z'amapaundi ishaka umudefenseur w'ikipe ya Burnley James Tarkowski, bakaba baramaze kuyanga. Tottenham Hotspur umusore wakinnye ku ruhande rw'ibumoso wari waratijwe ikipe ya Newcastle, akaba agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Genoa. Uyu nguyu akaba yitwa Dani Rose, ari nako kandi ari no gushakishwa cyane n'ikipe ya Cagliari afera suive. Manchester United this morning akaba ari gukora imyitozo yenyine ku giti cye. Man United rero iracyagana n'ikipe ya AS Roma kureba ko uyu mugabo yasubiramo. United rero ikaba ishaka miliyoni 18 z'amapaundi. Fulham ikaba yamaze gusinyisha Ken Tete kuva mu ikipe ya Lyon, anako kandi iyi kipe ya Fulham ifite umuzamu witwa Fabri marashakishwa cyane ikipe ya Gaziantep hariya mu gihugu cya Turkiya. Anako kandi ikipe ya Liverpool umusore mu winga witwa Ben Woodburn akaba yamaze gutizwa mu ikipe ya Sparta Rotterdam mu gihugu cy'Ubuholandi. Anako kandi Liverpool ikaba iri hafi gutanga miliyoni 1,800 by'amapaundi, hanyuma ikazana umuzamu w'ikipe ya Fluminense muto y'imyaka 17 witwa Marcelo Pitaluga. Ari nako kandi Juve yamaze gukansoringa contract ndetse inatandukana na Gonzalo Higuain, akaba agiye kujya mu ikipe ya Inter Miami ya David Beckham. Les amis, umunsi mwiza cyane, Imana ibarinde.